prekršaja. Gunnarsson, Tenilson gubi loptu, osvojena lopta Mirze Teletovića. Ima li sada zakucavanje? Ima! Kakva akcija sada, šutalo asistencija i proključalo je sada sve. Genijalno je ovo bilo. Pogledajte. I odakle samo izvukao ovu loptu Teletović i kakvo zakucavanje, strašna akcija našeg tima. Treba li reći da je najbolja u ovoj utakmici? Još jednom ova fantastična akcija i monstruozno zakucavanje Mirze Teletovića. Jednom rukom započeo akciju, šutalo alley-oop, divno, bravo. 20 razlike imamo. U ovoj utakmici još jednom ova fantastična akcija i monstruozno zakucavanje Mirze Teletovića. Jednom rukom započeo akciju, šutalo alley-oop, divno, bravo. Pogledajte. I odakle samo izvukao ovu loptu Teletović i kakvo zakucavanje, strašna akcija našeg tima. Treba li reći da je najbolja? Kakva akcija sada, šutalo asistencija i proključalo je sada sve. Genijalno je ovo bilo. Prekršaja. Gunnarsson, Tenilson gubi loptu, osvojena lopta Mirze Teletovića. Ima li sada zakucavanje? Ima!